tauni ino na kumihe riri na gikiro kia HQ kana headquarters na riu Paul Mwaniki ni araneirie na minister wa county wegie maundu ma wonjoria uria urageria guthathaura ni atia thirikari ya county ebangite hoka ni kwadandura tauni ino. Paul Mwaniki, kahinda ni gaku. Thank you muno ndirakumukira na njira igwete ku mwena wa studio na otoguo atariria tuguku thiini wa county ya Laikipia kuria mihango ya gukorwo gugithamio headquarter kuma tauni-ini ya Nanyuki iria iturite headquarter ya county ino ya Laikipia na guthie nginya mwena wa Rumuruti ni turona ni mihango ingi irambiririo ni thirikari iria ihoya governor Joshua Irungu na maundu maria makoragwo ho ni ati ni gukoragwo na thina muingi riria county kana headquarter iratuika ni iguthamira kundu itarakoretwo kuona ni kurabatarania maundu maingi niguo aruti a wira kana aria marithiaga thiini wa tauni yo magakorwo makigune muno makiria ni turona waki wa manyumba kana ni turona ati ni kubati gukorwo andu magioka ku invest thiini wa waki wa nyumba kuona ati tauni ino ya Rumuruti niyo tauni iria ina miaramano makiria tuko tukiarinyitanira na waziri wa maundu ma mathomo na uhoro wa biashara niwe Mr. Kisorio. Karibu sana tutariria atiriri hihi ndona ni mweri umwe kuma riria murathamire murauma tauni-ini ya Nanyuki na murathie mwena wa Rumuruti hihi ni maundu mariku kana ni moritu mariku mukoretwo mukigera kuona hihi gutirakoretwo na wonjoria munene ona tukimenyaga ati Rumuruti niyo tauni iria irakura muno thiini wa county ya Laikipia? Ni wega muno njitagwo Biwot ni waziri wa trade Laikipia county. Twina mweri umwe Rumuruti kuma headquarter yume Nanyuki na headquarter guthamio Rumuruti timahitie tondu ni gazetted headquarter ya Laikipia county. Kwina challenges nyingi tuonete for the last 1 month transfer staff makiria ngiri twi Rumuruti. Thina wa mbere uria urokire Rumuruti ni handu staff maguikara. Investors regular investors aria mangihota gwaka nyumba cia guikara Rumuruti kwina migunda Rumuruti kwina staff thaici ngiri mataramenya kuria maguikara andu marauma Rumuruti marathi guikara Nyahururu. So potential areas ya guikara for potential investors ni turahoya investors moke na ya keri ni kuga ati kuma tuthi Rumuruti government o kuria gukorwo na government gukorwo na conference ni macemanagia tondu each department ni macemanagia ta directors ni macemanagia no gutire kundu tugikara Rumuruti. Turahoya investors across the country mostly andu a Mount Kenya bei bado na moikara gukorwo na andu mokite ku take advantage no ndirahoya ati andu a Laikipia andu a Mount Kenya to take advantage to invest wa uhoro wa nyumba cia guikara uhoro wa mikawa na headquarter ya Rumuruti twina industrial park andu arimi andu a dairy andu a nyama avocado soya turathondeka industrial park ire ego attract investors aingi guka Rumuruti nigetha tu invest migunda-ini. Rumuruti ni headquarter na tutirathama mita 40 na ndire yagi arami hihi nyu ta thirikari ya county he undu murageria kwaraniria na ruhonge tugeta rwa kera kana kura kuona ati barabara yo thirikari nene ni kuingirira niguo migendere ya kuma Nanyuki guthie Rumuruti ikorwo ikiagirira? Ingiuga ati uhoro wa Rumuruti connection ya Rumuruti na Nanyuki ni bara yaririirio na MP kule muthenya athire akipresent yo case bunge and I am sure within the next 2 years nugukorwo na arami kuma Rumuruti kinya Nanyuki because we have a potential route kuni kuo agendi mangigerera guthi kuona nyamu cia githaka kuma Rumuruti ugithie na Nanyuki na ngwiciria in the next 2 years Rumuruti Nanyuki igukorwo ina arami. Yeah. Thank you muno waziri na otoguo mwiroreri wa Kameme TV waigua ni ati ikoretwo ari otakiroto no riu kiroto giki gia gukorwo county headquarters cia Laikipia igithie mwena wa Rumuruti gigakorwo ni giukite kana gikahinga na otoguo waziri atariria kigegeri kinene ni kuona ati andu ni moka na makorwo magiaka manyumba kuona ati aruti aingi rau a wira aria marakoretwo magikara mwena wa Nanyuki ni mathamire nginyagia mwena wa Rumuruti kuma guku thiini wa county ya Laikipia kuria headquarter irathamire na irathie mwena wa Rumuruti kuma tauni-ini ya Nanyuki. Gigucokia kurwa studio ni twaria kwa ni Paul Mwaniki. Nigatho muno Paul Mwaniki kuma kuria kaunti-ini ya Laikipia. Leke twambe tucoke guku Nairobi. Kamiti ya Senate igie barabara na ukui-ini tabanetie gikaro na nyititemi matiganite kuma ruhonge-ini ruru niguo kumurika maundu matiganite maria marongoreirio kugacirithia motungata ruhonge-ini ruru kwa ihinda riri. Kamiti no iracemania na murugamiri munene wa ruhonge rwa kunyabara uigiririki barabara-ini NTSA na thutha-ini coke gucemania na mabithaa borithi a traffic hamwe na nyititemi angi matiganite. Gikaro giki no hindi
kirathie na mbere nyumba-ini ya micemanio ya KICC. Reke twambe tuthikiririe miario ya aria mari mbere ya kamiti ino ihinda-ini riri. For me to just ask this question. In June this year, NTSA did retesting of drivers. And out of 1,800 drivers that were retested, only 31% passed the test. Why do you think that is the case? And yet these people have been having cars on the road for years and years, but they could not pass the retest. NTSA. Thank you very much. Indeed, you're correct. We did start the retesting process, which was then stopped by a court process that is currently ongoing. There were various factors related to the status of fear. Number one was the issue of retraining and refreshness of our road users. Is one of the areas that we're trying to target. And to address that, we shall be giving out, starting this December, the various handbooks related to operating a vehicle. So we're giving out a PSV handbook for free. I think the Senator looked at me immediately. We shall be providing the information for free to all the public. The handbooks on PSV operations, private vehicle operations, the traffic code, we are providing all of that. So we are just finishing the process with the government printers on the printing of the document, and we shall provide it for free on all the government websites so that they're able to then articulate. Because at times there's a gap of information between how they interpret and how they use of the various aspects of the road. Thank you. You said you're in charge of testing drivers once they're done with the training. Where do you do that? In our inspection centers, sorry, through the inspection centers. Okay. Not police station? No. Okay, you can go ahead. Yeah, again, Chair, I want to implore on both the traffic commandant and the Director General of NTSA not to ignore what the data is telling you. If indeed, Madam Commandant, 35% of accidents, involve pedestrians, then the focus should be there. And if you're saying some of these pedestrians are drunk, when was the last time we saw you conducting an operation to deal with drunk pedestrians? The focus is heavily toward where the problem isn't. That is the point that I've been trying to make. I want to very quickly go through some things that I have heard. You know, there's a lot of rumors in this country, and you are here now to clarify what is true and what isn't. In these annual motor vehicle inspections, Bwana DG, is it true that the NTSA has proposed to now include private motor vehicles in annual inspections? Is it true, or is one of those rumors that I hear on social media? Number two, what fee is proposed to be charged for inspection of private motor vehicles? Number three, do you have the data of the number of private motor vehicles we have on our roads? Number four, was it three? Four, how many inspection centers do we have in the country, and how long would it take ordinarily for us to conduct an annual inspection of all the private motor vehicles in addition to the commercial ones that you're already doing inspections on? That is all, Chair. Okay. To that effect? Yes. I also want to just add one more question for you. You can respond to all. How much influence, or how does NTSA really have teeth when it comes to decision making of implementation of road infrastructure? What I mean is, when the designs are going out, when cars are being inspected, how much influence does NTSA have in terms of, if you as NTSA say, no, this is not correct, this is below the standard, it needs to be scrapped, it needs to be removed, it needs to go back to the drawing board. How much teeth does NTSA have in that regard? DG? O rĩrĩ mbura nene thiĩte na mbere na gũthandana, Akenya nĩ moritio kũgĩa na mũtugo wa ũgethi wa maĩ handũ-inĩ ha gweterera mbura ĩno yũrĩre thĩ na macũngĩrĩrio mambĩrĩrie gũteta kumana na wagi wa maĩ. Na rĩu mwandĩki witũ wa Mbũi wa Mũrang'a
kana Wambui wa Mwangi kuma kuria kaunti-ini ya Murang'a niwe utuhareirie riboti ino akiaraniria na amwe aria maikitie ritana riri reke tuthikiririe riu. Twajitagwo Engineer Daniel Ng'ang'a ni murugamiriri munene wa kambuni ya mai ya Muasco. He bata tuhote ku save mai kana ku conserve mai kana kurogota mai maria tuthondekete roof catchment riria kuraura tondu mai ona maria tukona miberethi-ini matiganaga niguo tukahota tugatiga gucafa hindi ya dry spell. Andu no mahote gwika uguo na gukorwo mathondekete roof catchment na magathondeka matangi ma storage na biru ya mai ona niguthii raithi kuri andu angi twinao especially icagi-ini no tuhote kuthondeka tu small water pan tuga store mai tukahota kurima namo hindi ya riua na njoke njuge ta Muasco ni tuoete ritana ria His Excellency the President na hinya muno ria kuhanda miti 15 billion in the next 10 years. Ni turana launch nene na tongoretio ni Cabinet Secretary Cherugui wa cooperatives na turahandire miti last week on Monday, last Monday ira yaodetwo ni President tuhande miti 10,000 na tuina nathari ya miti minini rakura nathari ya 10 million trees ira ya mature ni tukuhota ku distribute our farmers na our communities niguo tuhote gwathika kuringana na uria twathitwo ni mugathe President. Murang'a kwi mwena umwe ukoragwo wi very wet na ta mwena wa Kabiti ni very dry. Kuni ku tungihota ku encourage andu aku mekire water pans. Ku currently ni tura extend mai tutwarite Kabiti town. In the next 1 week tukona mai matarathira Kabiti. Hako ni kuuria stakeholders a Kabiti town nitunyitanire niguo tuhote gukona mai matarathira na tondu barabara ni irarikire na thondekirwo ni irarika ni thirikari nene barabara ya highway ithuĩ ta andu a mai kana ta aruti a wĩra a mai ni ku ensure ati ni twarehe mai mataraga niguo town ihote gukura in a few weeks ni support ira tuonete with His Excellency governor witu Ekwirwo atandatu ni makinyitio igoti-ini ria Kirogoya magomeirwo na mahitia ma gutharikira mimera ya Peter Mwangi wa Mbogo kuria macokire kumutharikira na makimuingata mugunda-ini wake hamwe na andu angi eri a Ekwirwo aya ni marekereirio na bodi ya ciringi 300,000 guko acio angi cira wao kirarerio nginyagia tariki 5 mweri ukite. Mwandiki witu wa mohoro kaunti-ini ino ya Kirinyaga Wainaina wa Kiarie ni araraniria na aria maingatirwo mugunda-ini uyu na niguo tukimenye maundu mahanaga ate muthenya ucio. Wainaina mwaroni waku. Aya Ekwirwo cio megwikinyitio guku igoti-ini ria Kirogoya kuria magikoretwo magithitangitwo na ni Ekwirwo atandatu magithitangitwo na mahitia magikorwo magikingata andu mugunda-ini wao kuma kuria mwena wa Muridoko South Gariama kaunti-ini ya Kirinyaga na muthenya umuthi magikorwo magikinyio igoti no tondu aria magikoretwo makimathitangita na magikorwo makingatwo migunda-ini no makiriha magitutaririo ndeto no ikoretwo igithie na mbere ukimbe na maritwa maku na yugitutaririo uria ndeto no ikoretwo igithie na mbere muthenya uria mwikuru mwikirutwo migunda-ini yanyu na uria maundu maya makoretwo magithie na mbere. Kwa maritwa makwa njitawa Peter Mwangi wa Mbogo kana Kasarani. Kwa maritwa makwa njitawa Peter Mwangi Mbogo kana Kasarani. Andu aya Ekwirwo aya ni mokire mugunda-ini witu magitwingata na makiambia gututhiritani na migwi na mabanga no riu thirikari ni yocete kinya riega muno ria kumagwata na Ekwirwo ana atandatu ni magwate already na igoti ria Kirogoya umuthi ni riauga Ekwirwo acu mathuthurio wega biu na nigetha moneke kana ni mekubewa mboni. Ni tukenete ni thirikari ino ya rugongo ni gutwiciria tuturite tuthiete Wang'uru na Itangi na Ngurundi no guti kinya riocagwa no muthenya wa mweri 15 mweri uyu ni thirikari ya guku rugongo kwa county commissioner na kwa DCI ma Kirogoya ni marocira ikinya na ni turakenerera ndeto iyo tondu ni tunauma ni tugucoka migunda-ini itu. Na riki kwina indo cia koru igithukangio hindi na tharikire ino ni mathukiu nginya mira ni momendagia mira ira tubandite eka ta 10 ugu ni momendagia magethaga nginya tui magutua mira makarugamaga kuu migunda-ini na matumu na ibanga na migwi na riu ni turauria thirikari ona migunda ya mira ni turauria tucokerio tondu timo mabandire ni ithuĩ twabandire tumaku nginya nyomba cia mathiga kuu tukairiga migunda na mira yo twabandire mwaka wa
wa 2017 na nginya umundi ni twito turite tutwite no andu acu marokire mwaka muthiru mweri ni wa 11 makiuga merane yao na guteke no tugucoka gutuaga kuu. Thengio muno twiko tukire no giukibia na maritwa maku na hiyo gitwira maiki muigata guku kwari na gitumi kiganu gia gukoro kana mamurie maramuigata migunda-ini no niki maturi mathingata migunda-ini makiuga ati ni yao riu tukiingatwo ndio tokire tugitwarwa magituthingata tukia na mabanga na migugi na mathenwa tukiona ino tweberere thino cio no itororia thirikari ni ikite wega ni rwa kunyita andu acio ona cio matikarite magirwe ni manyitwo. Thengio muno twiko tukire no ngina ringi kiriro kenyu gukire thirikari gwikorwo igituithania ndugamano no ikoretwo ho ukirorete haria wambia na maritwa maku ha maritwa njitagwo Samuel Gacaja na kuma mweri 8 tu ni twaingatirwo kuna ni anake mokire magituingata na mabanga na mahiu na magitwira migunda yo titu tugurite kimahitia no riu turacokeria thirikari ngatho ni ikinya ria moete tucokerie migunda itu. Kwa ihinda ri mukoretwo mugikara ku ihinda ri tukoretwo tukigieka wakombera nyumba ino ukaingatwo wakombera no ngi ukaingatwo tuturite uguo na ringi migunda ino ni yanyu mwina maratathi makuonania ati migunda ino ni mwaguri na ni yanyu migunda twina maratathi original maria twandikaniire mothe kila kitu. Aya thengio muno ni ciro ria gwitwo tugigithii na mbere na ukirumania naguo ukimenya uria gwiko gitwarithio na mbere ukiririkania ati maabitha a uthuthuria ni makihetwo ihinda ni igoti gwithii na mbere na githuthuria ciro uyu gwiko magikeria na aira aria magikioneire giko giki gigitabanio na magikorwo magikirehe wira ucio igoti-ini ni ugitigirira ati andu aya ni magikiona kihoto kiao kuona ati andu aya ni makinyitio igoti-ini muthenya wa umuthi ni andu 6 aria riu eri ao ni magikoretwo magikirekererio na bodi ya ciringi 300 oro mundu na aya makirekerio magikirikana ati ni megwikorwo magigicoka igoti-ini tariki 5 mweri ukite niguo cira wao ugikorwo ugithii na mbere kuma kaunti-ini ya Kenyaga kia gucokerie moro mwena waku wa studio. Nĩ ngatho mũno Wainaina wa Kĩarie rĩu tũthiĩ kaunti ĩriganĩtie na Kirinyaga kaunti ya Embu thutha wa mũnini wa president Rigathi Gachagua gwatha kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Embu kũhũrana na wongerereku wa wendia na ũnyui wa njohi ngananie. Rĩu maabitha wathani wa matũra nĩ mambĩrĩirie kũhungura matũra matiganĩte marĩa makoretwo magũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ. Mwandĩki witũ Dennis Fundi kuma kaunti-inĩ ya Embu nĩ araranĩria na mũnini wa DCC wa mwena wa Embu North nĩguo kũmenya harĩa mĩhang'o ĩno ĩkinyĩte. Dennis, angĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua, mĩhang'o ĩno ĩkinyĩte gũkinyĩria rĩu? Nataka niseme kwamba tumekuwa tunafanya crackdowns ya pombe for the last 1 week, intensive crackdowns ambapo tumeweza kukamata watu zaidi ya 20 wamefikishwa kotini kwa makosa tofauti tofauti. Kuna wale ambao walikuwa na makosa ya kufungua bus wakati wa mapema kabla ya masaa rasmi. Kuna wale ambao walikamatwa wakiuza vile ambavyo tunaamini ni counterfeit ambazo zimepitia katika zile standards ya Kenya Bureau of Standards na pia ile KRA certification. Alafu tuko na wale ambao wanafungua vilabu mpaka very late after hours. So hizo categories tumeweza kukamata na tukawapeleka kotini. Pia tuna mmoja ambaye tulikamata akiuza ile pombe ya kienyeji ile tunaita mashore lita 20 hapo jana. Alikuwa na take advantage ya Jumapili wakati wanasema kwamba serikali imelala, lakini serikali haijalala. Kwa hivyo nataka nishukuru partnership ambayo tumeweza kujenga kwa hii muda wiki moja kati ya askari wetu na wale wananchi. Hii effort yote imetokana na wananchi kukua wanatusaidia. Wanaweza kupiga simu kwa hospitali, wanamwambia kwamba kuna bar imefunguliwa mapema mahali fulani na take action. Kwa hivyo wananchi wa Manyata nataka niwaambie kwamba ile partnership na ile trust umetupatia tukiendelea nayo mpaka kufikia mwezi wa Disemba, nafikiri crime itaenda chini kabisa. Pia tuko na wanafunzi wetu ambao wamefunga shule, wameenda katika likizo ya miezi miwili. Na kuna vile vilabu ambazo wanafungua mapema na wana encourage wale vijana kuingia pale waweze kuuziwa pombe. Pia nataka nionye wale wenye hizo vilabu kwamba hii crackdown itaendelea. Wasifikiri kwamba tumemaliza. Tuko na mitihani kwa sasa lakini tunamaliza Ijumaa. Kwa hivyo baada ya Ijumaa tutakuwa na enough officers ya kufanya patrols na kufanya raids. Kwa hivyo kuanzia Ijumaa tuta intensify the patrols kuona kwamba hii pombe imeisha kabisa katika eneo la Manyata. Kwa hivyo langu ni kuwasihi kwamba wale ambao wanafungua mapema wanataka kuencourage vijana kuingia pale wawache, ili vijana wetu waweze concentrate na masomo. Tuna partnership na
baadhi ya viongozi wa kidini kuona kwamba watakuwa wanatengeneza mentorship sessions na vijana wetu wakuwe busy during the festive season. Alafu pia tukipata nafasi wakati mmoja ama mwingine tutaingia tuweze kuwapatia mawaidha wale vijana. Kwa hivyo hii naamini kwamba itaweza kutoa vijana katika mambo mabaya. Pia ningependa kuonya wenye vilabu kwamba kwa bahati mbaya tupate vijana ama underage katika baa yako, tutaweza kuchukua ile particulars ya baa yako na tuweze kushare na county government ili Januari uweze kunyimwa leseni ya cooperate, so that hii biashara ya pombe uwezi kutolewa kabisa. Na ningependa pia kushukuru county government yetu ya Nyandarua ya Embu kwamba wametueleza kwamba kuanzia Januari wataweza kutusaidia katika minimize the number of clubs katika eneo letu hili, na sasa zile ambazo ziko katika villages ama mashinani. Kwa hivyo tukiweza kutolewa zile ambazo ziko katika vijiji, naamini kwamba wale wananchi wetu watakuwa na bidii ya kufanya kazi ya kilimo, kwa hivyo watakuwa wanaenda katika zile vilabu kukunywa 24/7. So langu ni kusema kwamba crackdowns zinaendelea. Wale ambao wanafikiri hatufanyi crackdowns wangojee wavunje sheria na wataona tukifika pale. Uguo niguo kuhana kuria kaunti-ini ya Embu haro-ini ya kuhitana na njohi cia ibango mwena ucio. Mwandiki witu Dennis Fundi no kwaranĩirie na munini wa county commissioner mwena wa Embu North agiturehera miario iyo, na riu hau niho tugukorwo tugikira gaturumo Ndurumeni Matuura-ini niguo twambe tuikirie ro hanini wona tugicokereria tugukorwo tukiingira thiini wa mohoro gitau ndugathengie mutambo.